Ket. Kone misye men. Mwen se yon chanbri mwen. Alo. Yo, koto e la men? Yo man la ya men. Ma chache mba jombo. Am la mwen pa dat mla men, ma vire tourne la men baka o men. Koto e kon sa men? Mla sou plas la, mba o nan men. A we sou plas sa mi la tou men, ba o men men ba preske we la, men di to gen mwen la men ba o nan mitan moun sa o la men. Ou epi mwen ma chache men. Ou pa wè kote ti palke we a kote moun yo chita yo, pou ki so pa chita la tan men? Oh, ambe ok men, pas de problème. Mwen pousser son chaise la men, map tan nou vini men. Mbi ok. Ambe ok men, map tan nou men, fè rapide men. Mboze mla tan misi men. Gede misi ankon. Yo, koto e la dat sa men? Dat ou di mwa chitan kote mchita la men sou plas sa mba o non men? Yo, nde djoutan mwen men ma vini men. Ma vini mweske yive sou we. Bo dat sa men? Nde yo la la men. Komode em na men, bo mba o men. Bon djou nde yo la, e ba mwen ki gen jaket noa e pi kepi noa nan tetwa. Yo pa fèm jade jot sa men, ma ilem sa fèm baye sa e men. Koto e men, pa fèm baye sa mouche. Djou nde yo la men. Se tou mwen baye nga se la fè men, an banan baye nga sou la men. Li la pou se ye men, e jan gaso e men. Fè rapide men, map tan nou men, ive sou e men. Men mwen papa mde yo la, men mwen. Ye, mbe ok map tan nou men. Misa toujou kon paket men. Yo men, e papa te mouye, sa ge papa. Si sa moun toujou kon paket ben viejet wap fè men. Sa ge fwe. Bon mde djou mde yo la, so kon pam do men. An baka pou mouche, men di pa dat nou fwe di men ou di mde, tout ke le mwen, tout vie mba ou mouche. Mouche, mde djou ma vini men, mwen fè fwe dvwe men. E sa kem mette jaket sa sou mwen, sa ge papa. An boze men. Fo chita nou, sa ge hamba nan do men. Di mse baye baltazo a wek de fwe. Non. Manan baye baltaza baye, manan jade baye sa ou. Eme sa baltaza fè, baltaza wap fè, non li mette tout mari, nek ki ge fòm yo, li tout mette tout moun nou kouran, ou pate ka baltaza ou ka baltaza. Kom si, sa son fiyate liye pou. Oh, eme ki sa l fè, se bon baye li fè? Pade mam tout sa men, wap di baltaza fa bon, men liye de nou la, nan mouman la, se li ki prezident jeunesse la, jeunesse maskine la, se li ki kap fwape pou nou la. Ki jeunesse wap pale men? Monshe, nek kap pre balon d'or, wè balon d'or pre men. Jwa baye serye men. Alors pou neg, ap fè video, medam yo kote la fè seks ave yo men. Ok, ou pa kampe nan kapal la? Tim yo nan la rimen, kounya la pou ap di nek sa se prezident jeunesse, ki jeunesse Est-ce ou pa kampe nan kapal la? Mwen nan kapal la mkape? Mba nan kampa misya men. Apre sa gen papa, mba jom ta do men, non men. An boze men. Boze men. Nou boze men. Nou va febri men. Nou va febri nan video. Mwen nan telefon ou gata pe men? Mboze m la pou kop men, si tou mba men mwen moun men. Mba kapa monshe. Monshe, ou ba kapa monshe, ki koto ye, ou ba iti non men. Ou ba koto ye, ya men. Est-ce ou ba koman la bel? Kodo map dousa la, travay mzo travay la, ouwe. Travay mzo travay, ou di m la, ou nan boyan la, mdi fok m vin ou, ouwe, ki lit bien ta la men. Ouwe bembe mboko ben, mba se koto la la. Men, anpil love men, wè de kon tali deja men, patne mwen deke ta konen, deboute konen mate alot ap bam. Monshe, ou konen mbaka ba cheko monshe, bon ou di mou la men. Mem si ou pem, mbaka ba cheko nou men. Mem si sa patne mwen deja men, le ou la fason patne mwen deja men.
C'est ça, oui. Oh. Yo, men, il fait fret, men. Yo, il a dédoublé vrai, men. Wow. Je dois pas arrêter, non, je ne vais pas prétendre là, non, men. Je vais aller. Ou va aller, men? Je vais aller, je vais arrêter, mon cher. Il fait fret. Yo, mais va chaler, non, men. Ya, c'est ça, parce que n'importe où à la fin, je connais, parce que Yeah. ma bobri, men. Ma bobri, men. Yo, m'a toujours beau bruit, men. Ya, mais après ça, men, pas arrêter, non, men. Pas arrêter là, parce qu'on n'a pas bon. Mais t'as là, on n'a pas quitté là, men. Non, mon cher, pas dire ça, mon cher. Je vais aller, mon cher. Ou va aller? Je vais aller, mon cher. Ah, ben, ok, va chaler, moi, tête fret, fret. Ya. Oh, kadou kaka, avant que ça va, je me quitte malfecteur, monsieur. Nèg a vinn dans pays moun monsieur malfecteur puis dit monsieur. Alors tiens. J'ai que nèg yo gagné. Maman, t'as pas jump monsieur, non c'est kadou kaka. Avant que ça on a pays moun yo lugar ou tout monsieur. Kadou monsieur.